zon su ki pa na thu pha bung khat chang som la li chu hin simin kate chule thu chu ta sakhe ang su in ilawa achengin chule ke hon alopi na pa ko na chapa chang khat se lopi chu bung se le thu ta dim se nin kam ta ve pathenin athu avela pathe bo pe wen lang taw na neute ton sona ki khel ki nei lo ai ta ai ngai lo jingowa ka pau thing ta ka pathen pakai tu ni ha pha nin jong tu ni ni khon jing ka in ka so pi pau ka cha pau ka tu pau wen alei se hin kho ei da thau wen islai muna ka to gon bang wen nang ma ho khom na le ki pa khom na nawa choi la sa khom na chu teng la na thu mai khom na nei thei tai jong le wen tu ni tha a phat pa nei pi wa ho bung mi te na cha te zo se dam na nei pi wa tu ni tha pa na thu ngai thei dinga nei koi je wen ka ki pau wen na min theng lo pi ta ka thang ban hi lo pi chung nong ka pathen tu ni tha in hislaya dinga na la cha ke ma jong i ma ka hi pon ka le la ka kam mang chan lang ka phun do dung ho zo se nang ma lung thai na hi a nami te a dinga le ke a dinga kan to na le ma chal na ka nei the le dingawin na thagawin nei pan pi win ti a e ngai lo wa atisana e that wa e hu hing ka pa kai krista min them pana ka ta hi amen sei bangoven tun jing kai thu piu cho chapa khat e ki pe ve ti he ichi thu do he thuma kai ta bangin them chakhat tuni I thu piu hi je chan jing kai thu piu hi je cho ka pha po no men aji chui pham ti le ichi isei lo wai le nidang tian le ki sei jong le gel daw nam ai lo le thu pi agud na chu umbe se lo dam tin ka gelin ichi thuma kai danin them chakhat paga pha pu no men he tunin ka so pi te ho ke ong ka ki pa in kan sung mi te jong ni ngai lo ven ke dinga jong hi chi Christmas iman now iman khom now ama sapen ta hi in sung boile ha satna za chom chom jong le namasang wa ding theya ko na la ya lam kai te changin jong ti tabang din mun thupi changdinga in gon the jeven amo chunga jong ki pa thu ka ga pong kin ne tuni tha a I thupi wa sei masangoven ka sei masangin chapa khat e ki pe ve ti hi Isaya bung ko changkhana pa changsangi sung hi ve lewe imu ding wa hi ichi a context a background ho to sei lewe han sounding hi in them chakhat hiat thei na diu ilung thimu ke hon the nin ka ka sei do nom chui pham ti le Isaya kiti hi Greek thu chen Isaias akona kilado hi in pathinen ahu hinge ti nai Jesu Isaya thiem gaw la adinga thiem gaw tam ta Bible han omen thiem gaw ho la hi Isaya thiem gaw hi akiko masapen hi akiti nei Tutem Isaya hi Hebrai thu chema chu Yesa ailole Yahu kiti ai ichi Isaya hin pakai Yesu Krista ki pana thudol hi asei banga hin oti ailole Old Testament le khabu danga hin akisei popon ama hin ape na parathi sange ding hi kichi tan asei masai ti sui mo ne ama hi Amos sapa Isaya hi Amos sapa hi ti long chu ina ne Isaya bungup sungsi ve nai le Isaya thiem gaw dinga Uzaya lengpa thi kum hi ama hin ichi phat sunga hi pathian na anato a pathianin anako hi ti su kichi ta ni mo ne chuteng la Isaya thiem gaw hin pathian na anato na a ministry akum sung sui pi ham ti le 40 to 60 years ta bang hi pathian na anatonge ti sui mo ne Isaya thiem gaw hin koi koma anase ham ama dinga audience su koi ham piti ai le Judah Southern Kingdom of Judah long kitin moilam lengam chuteng le sa lang lengam iso chu
จุดเตียงและ surrounding nations อิสราเอลเสียดึงอาสุมาเห็นประเทศทูฮีประเทศนี้เฮ็ดสักดุงยานพูนฮีที่สุดกิโมเนอิสายาทีมเราขังลายาฮีอิสราเอลเตดินมุนฮีอีเวนต์มาเลย political ฮี situation ฮี instability อโมฮีเด็ดนั่นเองโลเกี่ยวไว้ห้อมนั่นจงอันนี้กิตุกเลยจุบานินจงอโมฮักเอาดินมุนฮีอีเวนต์กินอะไรเลย spiritually decline ทันยิมเจยังไงขันโตมาละอินยิสิพัดสุงอินทันยิมเจได้เจได้เจยังไงเฮ้ที่สุดกิโมเนอิสายาบุงขัดจังขัดสุงอีเวนต์อะไรเลยอิสายาทีมเก่าพัดสุงอิสราเอลเตเลียงหัวจุกอยทำอิที่อะไรเลยอุซายาจุดเตียงเลยจอทำอาฮาสกิที่หัวเฮเซกิยากิที่หัวหินอิสราเอลเตเลียงไว้นะโบเวที่สุดโมเนอิสราเอลพัดข้างฮีตัว USA บังsuper power major world power จุกอยทำอิที่อะไรเลยเอซิเรียเตสนะฮีเนตุลายข้างดิมา USA เตฮีที่อีหอนเฮจินเจนที่ตะวันจุนเอซิเรียเตลงฮีอิสายาขังลายฮีเลสิปุ่มพิอาดิมาอัฐนีเป็นเจนฮีเนอามาหอหินกำฮิลาเบยังดิ้งจุดเตียงเลอามาหอไว้หกมโนยาคอยดิ้งที่ปาฮีอาฮีอินฮิจิเพชสุมาฮีจุดาจงฮีอามาดิ้งไงที่จะตะหินโคจุดเตียงเลดินมุนชนฮีที่จุยโมเนที่จะหินฮิจิเพชสุมาหินเอซิเรียเตหินอิสราเอลเตแคปิตอลสักลังอิสราเอลเตเลียงกัมแคปิตอลสุดซามารียาที่หินโซโลมอนเลียงปาคังโจบจนอิสราเอลเตเลียงกัมหินนี่กิโซอินสักลังทางลังที่จนอมตานีสักลังอาดิมาแคปิตอลสุดซามารียาที่อินทางลังอาสุเยรูซาเล็มที่จนอมังเวเนที่ตะวังสุนที่จีฮีสักลังแคปิตอลซามารียาสุ722 BC หินเอซิเรียเตนอันนั้นละตาวน์เฮสุดท้ายเลยมวยลังลงสุที่ตะวันมาสุนอันนั้นละกิตาเวมวยลังเลียงป้าที่จิขังอาสุเฮจิกิอาเลียงป้าฮีที่สุอิมูเมเนที่จิสุอีเวทนมไว้เลยอิสายา36-37จุดเดียวอิมูดิวฮีที่สุกิจิตาอิสิมโดเทเวอิสไลขังอาดิมาสุอิสราเอลเตดินมุนอิเซมาบงวินฮักเอาดินมุนสุอาทัสุเรยังท้าวินขันโตมาละอินมิลลิมดอยโฮนาไอดอลทรีซีมทูโฮนาจะโจมเอาเมนอามาโฮหินขุสุงอาจุนอินจัสติสกิลุงโตโลนาทุติอาทิลบอนาอีมาจานอมตะโปยที่สุอิมุจินเทเวเนสุดที่เลยอลัมกายโฮจงสุกรักเตทุติอาทิลบอร์ตโลอาฮีเวนเฮฮิจิเพชสุงาฮีฮิจิอิสราเอลมีเตฮีอาหาสโฮเลอเกนเทโฮอาทัสมโฮจงสุออเพรสที่สุสดนิมนะเวทนิมนะอันนั้นเองฮีที่สุกิจินตาดิโมเวนฮิจิอาหินอามาฮอนปัจเจียนโตกิวพร้อมสางหินกำดังโตเอลไลน์ส์ในดิ้งกิทูพร้อมดิ้งที่ไปอันนั้นทุกปีสาวเวที่สุอิโมเวนฮิติดินมุนไลตาฮี hope of salvation กิติสุอิสราเอลเตหินกินเนตนาดิ้งอีมาจายองในตะโลจุดเองเลยอากำดินมุนจงเอซิริยาเตอาโกนาทริเตนามูตาโออเลียงเป้าเฮจิกิยาจงกิสตาฮิติตะบังดินมุนไลตาฮีอิสายาทีมกาวิปทีนันอันโซลามหอดิงินจับปาขัดนักปีเวที่กิปานาทุพายอันสับพงฮีที่สุยมูเนไอเลชอาโอยสันเลนตาขัดบอลเทสุยพิมติเลจับปาขัดเอกิเปอวัจูอีหอดิงาอีปีพัชวมัมที่สุตัวนี้นังเลกอีกิโดดิงินเดโอเมนสุดเองเลอทิลบอลเทน่าอีปีอุมาฮิจิจับปาฮิหอดิงาอีปีฮัมที่ไปอาฮีเลหอดิงาอีปีฮิจาฮิจิจับปาขัดเอกิเปอจูสันเทหินามที่สุดอามาจูอีเฮจิโลเลสันเจียงเทหินามไอโลเลอีเฮดเชนาอิสกิสานไม่ตามที่ไปตัวนี้เฮอทุปีเป็นตายก็เดียดิงาจิงก็อิทุปีอุสิก็อาลาเบลเอไอฮีเลจับปาขัดเองกิปีโลนาอุสิพิมติเลปะเทียนเลียงกัมตุงโดดิงาหงกิปีฮีปะเทียนเลียงกัมจูตุงโดกิดิงาจูหงกิปีฮีที่สุขัดนายเสดอน
chu tiang le bor yan the ya te lung leng thei te so chang ho mi cho kho mu sa ding chu le su ne maum ho dop sam dinga chu hi chi chapa hi ki pi ba hi a hi le ho chu dop sanga the na ding wa chu ep bor eu ta i ho dinga pa chu mi nam i ho dinga ep hi za hi chi chapa chu san the hi nam ama chu he chit lo le san jeng the nan tem ti pai i ho lung tim che wa ko son ki bor deu de ka sa ni a hi le chapa chu e ki pe wa chun ep hi na ne ya bible chama chun ki che tan isim do lo wang bin isaya bung ko song chu ve le ki che ta imu ne mai hi chi chapa ka e ki pe chu hi na ama a hi na chu yo zo se yong i hi na ka chi ne we abang kha cha lung ne nga abang kha chu alung chom ki uma abang kha chu thil gang chala bor ki uma abang kha chu gang chal chala thu se ya uma ti chu umai hi ta banga chu hi chi chapa ka e ki pe pau hin ep hi na ne za chule ep bor the na ane za e ho ai lo lo ban noi dinga hi ung ki pe hin tem ti question li ta ka chai ama hi na chu ga sei le hen chomlam lama tuni tha thupi lut ma sangwa awai po na chu alieng ko wa um de isaya bung ko changbu sung cha ve le awai po na chu alieng ko ba hi apu ding hi ama chu koi ham ti le pakai krista chai tai ti chu heaven he ama government chu ama asur da la alieng ko wa um de ahi la lieng ko hin ipiavet sa ham ti le lalna litna lopi na avet sa hi te ka na in army ho forces ho ai lo le sipai ho ko ve na wen ama laya hin alieng ko ba hin ama hi na isan ren apha ham ti chu stal ham izat stal ham bel izat ham ti chu chi hi ta banga chu lieng ko win avet sa chu i kham ti le lalna ai lo le litna avet sa hi ti se a hin la nei se chunga leng wai po ho hi tu si moi ve le ha a so ta po lo khada ki chai ten le khanong ki khada ki chai ten khanong ki ti se a hin la his laya bible en a sei pa a wai po na chu a lieng ko wa ding hi a po ding hi ati pa hi pakai krista chun ton so na leng wai po ding hai tai ti pa sa le sai asuteng le hisi alieng ko wa chu pi pot ding ha ep a po ding he tan a wai po na chu za chom jong le mi hem te ding a chu a tha sam ho tha ha a pi ding a ve sai suteng le jesu christian e ho khe la cross a put ding sa ve sai to ne nang la ke yen cross i put ding pa chu pakai jesu christian alieng ko wa a put na calvary cross a thi pi ji a chu to ne nang la ke yen hi chi hi hu hing na lo pi ta hi inei ke hi si i ho put khela cross a put ding chu avet sa hi ti si se do no ma he chu teng le alam vai ho awa che ho lung thim na nei ho chu teng le hi so na ka na yan the na ha sat na nei ho a ki son nim ho god che ma ho zo se pakayen apu hi pi pai hi si alieng ko hin avet sa che chu teng le ama hi na ani na chu byam ti le sapa wa chun wonderful ati kidang ta ipidinga kidang ham apin ding hi isaya thiam gan kum za sagi masanga an se than athi ding yong ase ke nang la ke ai lo le leise chunga mi thupi ho he izan in thupi yong le ama hi apin ding hi laimuna pin ding hi laimuna hi ti ding khati ding juten hi ti hum ding hi khonung ge ya aleng wa hi ti ding hi ti hi history ho ve jong le lo ahin la pakai krista nang le ke dinga chapa pathian ei ki pi upau hi akidan na song chwe ong pen masanga pa na athi ge chule ong kit na ding mi theng te ong pui kit na ding ichi zo te an ton sot leng gam wan tha le tha a leng wai po de ge ya ki se isi as ama kidan na hi za chom se the akidang dang kidang ai ama hi ton so na akidang sa ton so na jong kidang ki ding ai ita bang chu ipaka yo krista se chapa se ki pi he isi cho ama hi na hi
ti su ani na sei do no mai athum na hi thumok thim counselor Isaiah chapter 9 verse 6 vele imu de thumok thim ama hi thumok thim counselor mi hem hi tabangin counseling thim hen lang thumok thim lang mi hil thim jong le pakai Krista banga hi thumok thim am poi ti su ami hi na so ani na si mu ne thumok thim ma ke he ho chu mi ching a he lo le het na nei ho hi a hi no men a hin la leise chunga jong leng hon jong thumok thim advisor counselor ki koi wangin pakai Krista banga thumok thim ki tia ki se am poi ti imute we nei abana ama hi na chu ichi chapa e ki pe wa hi na chu ha chung nong pathian the mighty god ti ha chung nong he ichi imazo se chunga thanei pen ha chung nong imazo se hi athanei na noya asim ti nai chon sen ngai dam na tha yong hat do na tha thokin na tha ha jong ane hi ti milim sim thu ai lo la pathiana ki ge la pathiana hi ti ami tam tain a ho jong tunin athi in ain la ahing do khat saum pon he pakai Krista wang chu apien jong kidang athi jong kidang chuteng le ana to thil bol jo se kidang hi ti hat chung nung pathin hi na chu imuthe be nai abana chu ama hi na chu chapa e ki pe pau hi na chu ton sot pa ti the everlasting father ton sot pa ai tia jing ton so na jong sa ton so na jong ki ding hing jing pathian pa chu hi chi chu e ki pi ba hi ti chu ama hi na so chu teng le tu ne ko ama hi na isei ki no mo chu bible dung ju ya cham na lem pa ti ke ni the prince of peace cham na lem pa ti paka in cham na chu wan noya ain pu la hi akisan ding so nang le ke chei Isaiah khanglai long chu Israel mi ten galmi ailo le akido piu anei ji mu ti chu athusi ma chu mu ne Isaiah thim gau hi ong pen dinga Jesus Christa chu cham na leng pa the prince of peace a hi ti anaphun do hi pathina ko na ti chu imu ve ne Israel ten jo ai sei bangoven a hin ko chu kicha na hin ko galji a kigin jing na hin ko anei lan tawa Israel thi Isaiah thim gawin chapa khat e ki pv ama chu cham na leng pa hi ti so ang sei pe a hi le cha chun ama hon alung sung wa chun mi te chun cham na leng pa chu amu nom ta win ki pa na nei ta win alung sung wa chun kinep na adim ta ve ti su ama hon koi chu cham na leng pa hi ta dem aleng pau chun la cham na pe thei ta pon kisat ti zan na na dip ta win mi pi chon alung thimu wa chon cham na leng pa chu koi hi ta dam ti chu a hor ta ni amun nom ta ni ije chon ka so pi to to nin it's lai jing kai to pi wa iga sei do be no mu sui pham ti le to nin cham na leng pa chapa chu ei pi we tan iza kai bor te alpha le omega ama chu ei ki pi we tan i cho jo se chu ei i he sao le i se jing sao jang in ahi la nangma le ke ma chun tuni ni ko hi chi chapa chu ikisan ta am ai lo le cham na leng pa chu inei ta am ti hi tuni ichi thupi a ko na iga ki do ding in de ka sa ne ichi cham na leng pa chu ilung thim chung wa hi wa i ho sa na ilung thimo muthim chu ichi chun asal wa hi na achu ti ai le chapa khat ei ki pi chu i ho dinga ikisan thei lo ai le phachum lo ding hi chapa khat ei ki pi chu akisan ding le akisan lo ding chu ei khona mai tan ichi cham na leng pa chu vai hok thei ta le ilung thim sunga ye ki pa na le chu ten la cham na chu inei thei ding hi ti tu ni jing ka ichi thupi chu thiam kha ga se do no man lang i chana jong chunga thei ta ai wangin tu ne tha hi i thupi hi thu chu ta sa the ong su in i lo wa ong chen ta ti hi chom cha i ga se do ki no ma che a background hi i sei lo wa le tham khat hi sei lo wa le he thiam na hi a tha sam nom jin tham cha khat ga sei be ki le han zon hin
AD 85 90 kum sunga chung hi chi le khabu hi anaji a ti su ki che tan imu chen the ge nei John hi koi ham iti le pakai Yesu se wi som le ni ho la kha hi ti su ki mu nei so le John 13:23 si vet ki na le John hi ngai lu John tin jong aki hen he hi chi le khabu sun pa gospel sun pa hi pakai Yesu Krista ahin ko tilkidang abor ho athi ho athoki ho zo se eyewitness amit ta mu khat so hi ti se do no men lan chuteng le John hi judami thing ta judami di ta so hi in ama hin judami di ta hi ji achon juda te chon na hi chuteng le khan na ho dan ho hi hoi ta in a he thimin well wars hi ti hi akim ne John in hi chi le khabu asu na hin ama hi Ephesus copy pe hi Revelation na khatbe in a say now hi chi Ephesus copy pe na asu hi akitin he chuteng le John hin Ephesus copy ho bunga su lamkai khanin jong anapangi ti su akimone konungin hi chi John gospel sun pa John hi Rome government in Rome sarkarin Ephesus copy ko na gal hingin anakai mangun Patmos tuikol island munachun athi pha pana thi dinga hin an hen tawin punishment an petawe ti sumo ne gospel dang ho to hi chi John hi azat chom na them khado men he adam ho hin genealogy asunin Abraham pat eti sun khangui thu simi asunin he ahin la John wang hin hi chi chu aborta po ne amai thu apanin hi thu chu pathi na hi ati pan isa hi apat ji chuteng le azat chom na kha chi tham ti le hi chi thu chu pathien kel ngoi no hi atikinen isim kinai le hi chi thu chu messiah hi atikinen aban chu sim chu kinai le hi chi thu chu pathien hin pathien chapa hi atikin chuteng le hi chi thu chu Israel te leng pa hi atikinen abana chon van noi hu hing pu hi atikinen chuteng le hi chi thu chu pakai le pathin hi aman ase hi chochi ve nai le gospel dang ho to aza chon na kha chom ne John hin Greek te chon na ai lo le chi good na philosophy hi phatta he hoi ta he aji chu pham ti le Ephesus copy yong chu Rome gam wise hop da sung chu Greek te chi na ki bai hom pakha chu anahi ije chon Greek te chi good na ai lo philosophy hi chi John hin ki chi ta anahi hi ti su mo ne hi chi Greek te chi good na ai lo philosophy hi John hin aman cha Jesus Christa hi chi thu chu ai ta ti apat he a thu chu apat aman hi chi koi dinga na sunam ama dinga audience addressable ho chu koi ham ti le Jews te le Gentile ho chu teng le wan moi lo so Christian ho zo silinga hi anasu hi ti su ki mun he a hi le koi son khat om ke ta ni ka so pe te ho EPGA John hin Jesus Christa su thu a hi ati hin tem hi chi chu ibidinga thu a hi ati hin tem ti cha ton nang la ke yong chu mi khanen idin mun cho he na idin mun to ki to a so til kho na ei nei kha le hi chi chu ki phat chom pi a ki him pi the hi ta bang na chu John hin Greek te chi gu na philosophy Juda te chon na Gentile te chon na hi a he the ma jeng hi chi thu hi ipidinga pathi na hi ti a hi ase ham ti koi son lien ta che Greek te le Jews te chon thu kiti hi lopi ta le thilbor thei ta na ge roi thilbor thei ta pathien ta ba ma ha ge roi Greek te chon logos ativen sapten word ativen I hot thu itiwe hi chi logos hi Greek te hin messiah kiti hi anaza akha lo messiah hu hing pu kiti thu chang mo hi Greek te hin anaza akha lo hi tabang phalai ta su John hin
itile Greek te hin hu hing pu Jesu Christa thu do hi kisei pe le ata asan the jun asang thei di vem ti nas sata boi pe tun jong pathin he khalo lai khat hu hing na nei lo lai khat I hon jong hu hing na asan the na dinga aki he che the na dinga nas sata I boi pi ji bang win mission and evangelism I bor bang wa he zonin jong Greek te hin Messiah kiti anaza kha lovu he jong he kha lovu hi ji a hi Greek te hin hu hing pu Jesu Christa hi itile hewin ata san the di ran di na sata bola lungel na sata thu ta gel hi ti sui mo nei isi chun zonin ai the na dam pi khat an gel bo tan isi lam pi sui tham le Jews te le Greek ten lo pi ta le thu pi ta na gel lo thu wa Bible changa sim thu chu ta sa phe ang su tai ichi thu kiti aman sa ichi pathian thu hi ase hi ti sui mo ne chuteng le Jews te le Greek ten thu kiti hi apom dan thamhat wa se ke le amo gel dan le apom dan thamhat se ta wen hi long le detail devin ga se ke le han Jews te hin thu hi thil bo thei ta le ai lo le nasata a hi atiu hi amo pom dan hi juda te pom dan hi thamhat ga se le han khat na hi juda te hin thu kiti hi thilbor theina ane je atiu ani na hi thaha na ane hi tin ata san kin ane thu kiti ki muthei lo he a hi wanga juda te hin thu kiti hi thilbor the hin thaha na ane hi ti apom cha ke no ata san hi ti hi ani na se do no mai chuteng la juda ten thu apom da no chi tham ti le leise pum pi jong hi thu a ko na ki siam hi tin jong apom ne ata san thu a ko na leise pum pi hi ki siam hi ti jong ata san ki no e chuteng la juda te pom dan ali na chui pi ham ti le thu ki ti hin thil siam zo se hong kon do na hi ti ata san nang la ke jong thu a ko na hum hin leise jong wan tham zo la jong imazo se hi thu a ko na kisiam ngan chang hi ti amao pom dan che Greek te pom dan ba le ki le hen Greek te hin thu ki ti ai lo le logos Greek power chu amao hin logos in tilbor te na nasata ane ki ne ti amao ta san ai ki ne wan noi til zo se hi a hi na ding dol chi a ana hi amao hin ada mo ga gel level ka so bi theo I hon jong I da mo di tha a si ho ko ve level leise sanga le zo jong umai a hi la amo ho kitab to e hiti khati e aboi tai kiti lo chuteng le leise chunga thilum da no jong e ve so ke level sun jong uma zan jong uma tu ne hin zan hi tale da tale I ho I ti jiwan jong hi ga gel te hiti universe song he pathienen hiti a hi na ding dol chi a koi ho hi ama hon messiah ki ti so he pha lu ji wa chon hiti tabang ong na ding dol chi a au ma a cha lo ho zo se hi Greek te hin thu hin abol hi thil siam zo se hi thu a hi a te win he isu ama ho ta san e to teng le Greek te philosopher khanin hiti na se yin amin chu Heraclitus in amana sei chui pham ti le Greek ten anata san chu wan moya thilzo se om na ding dola om the na hi a hi gong tu khat a control kha no men hi chi chu thu hi thilzo se a control le a hin gong tu khat chu oma hin hi chi chu thu hi ti aman jong na sei do ne Greek te philosopher Heraclitus ki ti pa hin chuteng le Greek ten apom dan ki mu thu chi tham ti le thu hi thanei ta thaha ta thilbor thei ta hin thu ki ti hin lungel theina thil het thim theina ei pi u hi amo ta san chu chu e ton nang le te yin lungel theina ei pathian in ei pi pau hi amo gel dana chu hi chi thu chun api hi
lunggel the na dam cha the na ai lo le dam nup sa the na thil zo se lunggel the na thil bor the na ini ho hi chi thu hin api hi ti Greek te ta san che chu teng la mo ta san na pom dan chu ipitikinam itiala thu hi chi logo si van moya dinga alui pen oldest alui pen he chi thu hin pathienen aman cha van noi a hin sim hi ti Greek philosopher philo ke ti pa hin anase ke ne ama hi philo ke ti pa hi Alexandria ano mai hi chi pa Greek philosopher pa hin hi chi thu hi pathienen aman cha thu cho alui pen hi in oldest hi in pathienen aman cha imazo se an sim hi atikin ne ama hona bana thu dan apom dan ki nu chi pham ti le thu ki ti hin pathian nam hem ka a palai ambassador hi ati thu ki ti hi alaya uma mi hem to pathian ki ka hi thu hi uma hi ti hi ta san hi chi thu ata san danu apom danu chu zon hin ki chen ta he ji a chu Greek te ko ma chu ati la chu thu ma hin thu chu nata san pau thanei ta nagel pau thilzo se se ma nagel pau lunggel theya nagel pau chuteng le imazo se angkon do na nagel pau chu hi chi thu chu pathi na hi ati pe hi chi a zo pa le hi chi thu chu pathien to ma hin thu chu pathien hi chule hi chi thu chu ta sa phe ong so in ilawa ong chen ta ti so se pe pakai Yesu Krista so se ngai ta ni isi jes tong hon Greek te hin Juda te hin thu na ti pau so Yesu Krista so hi ta hi chi chu ilawa ong chen ta hi chi chu pathien to mi hem ki ka in palayen ong pang ta ti chu zonin an hil che hi ti chu ise do nong mai zon in Greek ten Yesu Krista chun hu him pu hi ti apom wa akisan theina diwa chu thu hi anaman sa hi ama ho contextualization abola ama ho lungput dung nuya chu pathian thu chu anase pu hi gospel chu anase pi hi ti chu ise do no ma he abana se do ke nom sui pyam ti le Greek ten imazo se hi thu a ko na uma hi ti hi thu chi proverbs ayo mane ata san je wa chu zonin hi chi ata san naw pa chu aman cha pathian thu chu pathian hi ti chu an kai mat a hil chi hi ti chu iwa se ro ki no mai a hi le ka so pi to tu ni kon hi chi thu chu ilawa chen ta ai le tu nen Christmas a hi thu chu ilawa chen the di na ai le i hon Christmas chu tu ni ko hi EPT imanvan henge decoration ai lo let thilza chom wo sa bong sa nga chu athupi nai mi hem hi ji a chu alo thelo hi lam jong chu thupi he decoration jong hoi ta tai bol le I tha nom chomen ilung lu chomen a hin la hi chi sa nga thupi zo chu hi chi thu pa chu ei ma lung sunga hi cheng na ki pai tu ni tha thupi pe na ise do no che leise chunga thil kidang pen ta chui pi ham iti ailen pakai Yesu Krista pathien leimi he ma ong pien hi si thu chu ta sa phe ong so pa chai nang le ke hi na nature chu pathien ong kila 100% pathien jong hi ja 100% mi hem hi ja ama nature mi ane ya hi ta so nang le ke hu do dinga chu leise naw se na hu pi nga hi chi pathian hat chung nong pathienin mi hem hi na ong la a gen thei tho gem ta cross ke ya athu pa chu hi chi chu leise chunga dinga the greatest miracles ai ta ni ain la hi chi thu chu ilawa ong chen ta ai le hi chi thu chu pakai Yesu Krista cha hi ta ai le i hon hi chi impress I bor mai di wi lovin pakai Yesu Krista chu I hu him pu le I leng pa a I ki san diu chu thu pi hi ti pa chu I se do nong nai tu nen hi chi thu chu na he che ta ai le Jews ten zo an he chen po win
tu teng le Greek ten jong ama hon thu chu pathian hi lam jong ne povin a hin la zon in kichi tai a hil chi ne tunin nang le ke yin hi chi thu chu pathian hi ti chu Bible a record na kichi tai ne wa hi cha chu tunin nang le ke yin i he chi tai i pi bo le ta pakai Yesu Christa hi chi thu chu ei le e ya ding personally i hu hing pu le i len pa i kisan ding chu thu pi hi i hu hing pu le i len pa i kisan man lo le i hin ko hi tu ni ki chai ta le i ti ding ham ti chu thu pi hi ti chu i sei lo tu nin hi chi thu chu Krista chu i lung thim sung wa hi i hun sa lo wa le i lung thim wa hi mun a on lo wa le i Christmas man chu incomplete i ding hing zo lo ding pakai Yesu Krista pin ding a chun jin lun in ong pon aban in jin lun in jabe na ong pon a chai na in gan an kong sunga pakai Krista cha piang ta ti sui mo ne ai le tunin nang le ke ilung thima chu Krista apin na dinga chu hi chi thu chu ilawa ai lo le ilung thima chen the na dinga chu mun ine na mun I o ina Krista dinga chu mun nam ti hi ilung thim sunga chu welcome bol nam ti hi tun tha an iki ko legin de ka sa ni first little bunga chang si chu ve le pakai Krista chu ilawa chen ta ji chun I hon I ta san wa ama chu I ki ngai wa le na lung gel na lung kham na zo se ama chu ma se plavin aje chu ma na khan khu ding wa gel na ya ti hi chi I ho a ding a ta sa le tha ga wa I thu ding ho chu Christian ei thu hu the ve tai aje chu I kham ti le hi chi thu pa chu I la wa ong cheng ta ne I chi I la wa ong che na nang le ke I ki san lu lo wa le phachum de lo ding I lung thim hi pakai Krista dinga su mun I ot ngai ni ai le tu ni khon pakai Krista su I lung thim sunga su I pin sa mun I ot ta ai le I Christian hin ko ai I pi reflect hi dinga mi hon I pi mu the dinga na wa u chu mi ho anga kilang hen ati ne I si I wa u chu I pi wa ai dinga ngai lu na wa ai lo le pathian dei banga hin ko man wa hi cha ko na chu mi khanin I zong le phat chom na ani pa I wa o chu I hin ko wa ko na reflect di ma phat ve nai ki ve bang wa ko ai lo le phat ve ko mi rol ko ni sa na ho ai le ilanga reflection na chi banga ko I Christian hin ko jong hi tu nin min ei ve teng le I pi amu do am I pi amu the ya Krista chu amu the na ai lo le I pi ha amu do chu kitil ho na the na ti ho hi hi si I Christian him ko wa che reflect ma hi a hi la Krista chu ilung thim sunga hi I pian sa the lo ba thu chu ilung sunga hi a chen the lo ba ai le hi sa reflect hung po do ding pa chu he sa hi pathian dei wang chi lo ding hi je chon tu ni ni kon nang le ke jen pakai Krista ei thu pi o ye pa na thu pha hin pu pi pau hu hin na lo pi ta ei pi pau hi nang la ke yin don lo ai koi diu hi pakai rum nam hi poi ti se do ma he tunin ye chi thu chu I la wa ong chiang ta ti hi nang hin kwa jong chiang ai ta nei sunga chiang ta I kho sunga wa chiang ai na I ho bung sunga wa ina to na wa hi mi te ei vet te mo le Jesus Christa su amu the na I wa u chu ki lang he na ti chai ong lo wai de tunin ilung thim kon hongoi tin Krista chu mun o noi tin thu chu ilung thim wa tin sa tin ilung sung wa chen sa tin in sung wa chen sa tin I ho sung wa chen sa tin I ho bung sung wa chen sa lewan chu ten chu le mi hon hi si mi pa mi nu ai lo le ho bung in sung ko pathian a chengi Krista thu chu au me ti chu amu do thi chu tian la mi hon pathian lo pi na chu a phun tiu hi ti tu ni kha chom cha pathian tu se do na han dan pathian a thui bon cha wa dingin a tha ben phathe bo pe ta ki pai